abatura batubashangira mu cyaro cyaho bebembirwe chairman w'entebe yo kubanza Isika Juma kandi borekere okushasha kw'amani ngo nahati bimwe omu byabagambirwe aha bintu bina government kagera kweri kwija kubakoreraho ibintu bishatu bitu bibiri byonka nibyo byakozerweho ubwo kimwe kicyangireyo accident biri 18 ukwezi kwa mwene kubiri 19 ari cyangura auto basufirwa abantu binga bakorenga kama 13 nabandi bamwe bakafuna ubuhuta hamwe n'ibintu by'abantu bagakora ki bikashishikara umuriyecho kutwatira umuranga ushinza president yayimukira yiza kwizire twamusoborere songa kuko tambaye nawe amanya kecyeho yakora ki yareba umuri bimwe byagambire ebimaka bikora ecyasigireyo byasigiye n'ibintu bibiri ecyo kubanza n'ecyo kusumbuza abo kwita kacigabo ngo abantu abonaza kubasumbuza ecya kabiri akagira nguwe tararihe waburararihe n'umukama wachi wa company motoka atuwe report batuwe report ekwata ku bintu byafe batuwe report ekwata ku mali yafe batuwe report ekwata ku bulambu bwafe nemuluke yatuocha kubanga his excellency wagamba nti emuluke njagala gala following mpaka ku border njifune ndoza president ekichaba yogedde kuba kulagira so to confuse manyara bwachi president akasiga yaragira ngo batushashure batukompensating konkana hati kina kibara tushire tuyo 18 so ibintu byafe byagwawo walina amayumba ngajja maduka ngagwawo president yajja natusubiza ebintu byatusubiza bitwena omwaha mponoka cyosimere Geneva nagira ngo kuza ku rugo mwirwaro akeshanga amabanja ga murengere barukwenda ku muto mu cyome yasharamo kuguza itaka rye akwata amagara ganje ahubwo nagarukira kina cyarufu nazo mwirwaro naraguza banyaho sente nyingi munonge zita kubasana kweshashura nagaruko mu cyaro naguze kibaza cyanje ekinabire nyene icyo cyansashura amabanja eshaheje ndo mukazi urukurara ahinabona empabu yambiri zo kumpereza aho kubyama sikampe cyo kweyara sikampe cyo kweshweka